sisebenzisa uYesu Kristu. uYesu uyasindisa, uYesu uyaphilisa, uyindlela, uyunomi, uyinyaniso. uJesu namhlanje uyasifuna. Ngithunyiwe kunamhlanje ukuthi ngizointroduce uYesu kuni, ndinikhumbuze ukuthi uJesu uyaphila, uJesu khona. Banganikhathi bathi akekho uJesu, uJesu uyaphila. uJesu wasifela emnqamlezweni, wafela amatyala ethu, wabethelelwa engenzanga nto, laphalala igazi lakhe esiphambanweni, efela thina, efela amatyala ethu. Kodwa kudingeka ukuthi simamkele uJesu. Ulinde wena namhlanje uJesu, ungabheka ukuthi umakhelwane wakho uthini, ngoba le ndaba ifuna wena. I-salvation is personal. Salvation is personal. I-salvation ifuna wena ukuthi wamkele uJesu, ngoba naxa uzalwa wazalwa uyi-one, naxa ushiya umhlaba uzowushiya uyi-one. Namhlanje uJesu uyasibiza uthi masibuyele kuye. uJesu uyabuya bantu abatsha, lo mhlaba sizowushiya. Masifulele uJesu sisaphila, masifulele uJesu sisabatsha, singaziyolisi izinto zalo mhlaba, ngoba zona ziyagubhisa. Into zalo mhlaba zingangathi simnandi, kodwa sizoshiya. Masifune ezungunaphakade, sifunele uJesu, ngoba yena uyabuya uJesu. uJesu ulinde thina namhlanje, uzivulile izandla zakhe, uthi zani kubo nonke nina nibulalekayo nisindwa yimithwalo, ndoninike ukuphumla. uthi thabathani idyoko yam ngoyo wena ilula, dyoko yam imnandi. Maybe ubunengxaki obukuso, ziyakusinda imithwalo leyo. Yiyo le nto uYesu xa isithi zani kum nonke nina nibulalekayo nisindwa yimithwalo, ndizonika ukuphumla. Yiyo le nto esithi masize kuye neengxaki zethu. Iingxaki zethu ziyimithwalo kuthi, kodwa yena unako ukuzothula imithwalo. Noba ungumntu omtsha unazo iingxaki onazo, xa usithi ukhalele kuYesu, uYesu unako ukuthula umthwalo wakho. Uzokhalela ebantwini, kodwa abantu bona bazohlekisa ngeengxaki zakho. Abantu bazohlekisa ngawo, kodwa uYesu yena akahlekisi ngabantu bakhe. Khalela kuYesu, noba yintoni ekuhluphayo endlini yakho, noba yintoni ekuhluphayo ebomini bakho, uYesu uzivulile iindlebe zakhe. iBhayibhile indlela yakhe ayifishelanga uba ingasindisi. Indlebe yakhe kudanga ukuba ingevu, uyevu uYesu, kodwa thina siye simdawuthe. Ukuze simbone esebenza funeka sikholiwe ukuthi ukhona, ungadawuthi. Ingathi kukhona into nguYesu. Kholela ukuthi ukhona. uJesu wakhe waphila njengathi apha emhlabeni, wazalwa yintombi uMariya eziselwe thina. uJesu wayihlela endaweni eziphakameyo, kodwa for the sake of thina, ngoba uNkulunkulu wayefuna usindisa thina. Kwanyanzeleka uba uYesu ezaliwe ngumntu onjengathi. Wazalwa nguMariya, wakhula, bambona abantu babekhona. Kwafikela ixesha lamba bethelele emnqamlezweni, ngoba into wayizele emhlabeni okukuthi afele amatyala abantu. uJesu wayengadingi into yokwenza, kodwa wayizela imishini emhlabeni, wayizela uzofela uluntu emhlabeni. uJesu wabethelelwa ke, lafika ixesha lakhe, wabethelelwa, wafa esiphambanweni. kuthiwa wahlatywa ephangweni, iphango intliziyo, kuthiwa laphalala igazi lakhe, liphalalela thina. Yiyo loo nto siyi-confident namhlanje ukuthi sisindiswe ngegazi likaJesu. Igazi likaJesu lisisindisile bantu abatsha, igazi likaJesu lasisindisa. Yiyo loo nto siphilela igazi likaJesu. uJesu namhlanje ke ufuna siyibulele into owayenzayo, wasifela esiphambanweni. Masimamkeleni uJesu. Ukuze singene ezulwini kufuneka samkele uJesu. Itikiti longena ezulwini yi-salvation. Ungathi xa usifa uzoya ezulwini kodwa wamamkela nguJesu. Funeka umamkelile uJesu ukuze ungene ezulwini. Itikiti lakho longena ezulwini is only salvation. Akathengwa ngemali uJesu. uJesu ulinde thina. uJesu ufuna thina bantu abatsha. Ingangathi yindlalo, kodwa uzoyibona le nto xa ushiya umhlaba. uJesu uyabuya, siyondlalo le. uJesu uyabuya. Silungiseleleni
niyafuna ukwamkela uJesu? uJesu yamkele. Niyazi ukuthi khona indawo kuthiwa sisokho. Niyazi hell. Niyazi heaven. Heaven kuya abantu aba-10. Abasindisiwe. Esokhweni kuya abantu aba-10. Abangasindiswa. Injalo namhlanje niyafuna ukwamkela uJesu kuze niye ezulwini. Ithi iBhayibhile kwazi nani silibiza ngobani ngabantwana but ngaphakathi kukho abantu ispirit